machenda imeswenda abwanu kulujengu kubwalukai nanga dimension wakulwa kunungwija wachini konzweku tikumwanju kulwa do bana betu nujibamanya bimba ni jitunga jetu ya Kongo ikujinyoka kuji matunga kubabenda ajiupa bikila mu français ni communauté internationale Kongo kachibuka bijini mulunda do babuba lokuluisha Kongo batu itwela lubila kakubunanga muntu ulwa kutusungizila do tugumutatu imakenga batunyoka pambelu batunyoka munzubu ibubi kengela ni twanji kulwanga na bikola wakupinga za Kongo pamwaba wenda uyi bakala wadutujini jitunga jinene jitunga dijimwakuko kama tunga bunyi amu Afrika ibubi kengela wakwila Kongo kulejani Kongo wa mungalata ujimena mena wa mungalata bashisha zambi kutusamba kutupaka bijini mwanzu wa kulombola kontina wetu wa Afrika tujibamanya ni bana betu ba mu Afrika bajipa kulimalo abuni mu Afrika unijimemu unijilungu ya buni nanga dilungu unijibitangila malo a terrorisme wa mweza kujibantu bena lukinu bena moyi mubi bajibazwa kushibanu bakwafu chana nanunguka kuibwalu do Yonzwabi bivu bilomba ni nanji kutangila mushindu wa kuluisha malonzo au kumona binyo mwakuwa timuna bashisha kula kubanga binyo muji mundu malongo na konzweku wa kuibaka jitunga ja Kongo nujibamanya kabilise batu jituya kumalungulangana ubu munivo wa Assemblée nationale chintu chitu babikila coalition ibana betu ba FCC wadu twetu katuba kumana wa kupeta majorité do tetu kumbwangana ibana betu ba FCC kwa nivo tuenza chintu chimwa tumona mwakuya pamwa wa kujula jitu katimu mikimu ya matukonzu musombelu wetu nivo bana betu abu mema kuloku mwananyi katwe nani mioyi mwato katwe na isusi umwa wabulongolo jito mema kutula jinyi ubikila bana ubikila mwana wa mwena Kongo bwali wewe kala témoin muna muji bana betu benda bangela makalo mumakaza wali yikumbala to mema kutula jinyi wambila bana betu ba mu classe politique kajima wani badipaswa kundonda bwabwaku kwa kuipaka Kongo bandonda bobu kundonda tetu kwenza chisumu tetu chisu babikilani union sacrée objectif wenda mwani wanji kujikija vita itatu ni makenga ibana betu baku es bamona matukonzwa vita hii
ngano abidini mbatwela ukudi dena mutima dena moimubi bibubi kengela bana bonsu ba mukongo wetu eu badisuika pamona mushindu wa kulwanga na vita yayi katu ilekele janu bana betu bakuweste do vita yinye tu bonsu walubobu batuchimuna kwaka nibalo doni mwetu munwemu doni kukishasi donc tuikala bajumuka walumvita yi bitukwata bonsu walubwibiji bunji mulomba mwinyo sacré wakutangila majinga a peuple wetu wa Congo majinga yenu au majinga yenu malondesha mushindu uji bantu ni bantu bafumina. Attention, nous ayons attention banabeli. Leke la iku sakilangana, kanu sakijanga nito. Leke la iku sakilangana, mwaba ukudiba mama, ukudibana, nous ayons attention. Kanu lukudia tangana. Alors, nous sommes déjà boissés. Ils sont déjà boissés. Objectif mwili jua union sacrée ukuwa kupepeja makenga bandu kibwalukai kibunjanga jila mema nkayani jila wakulwa kumona mwana ni mwana wa mkongu ngenda mumbili yetu yonse wakungwa yenu nenu bandeju ba mkongo nungandila enu majinga aditini enu makenga aditini kumona mushindu waku ajikija ukumbaja majinga ujikija makenga kadi banga wamema kunu ndeleja jimutu wa kwanji kunu wamila watu wa programu wetu utu nibaluka bwani tubanga mbijeu iluisha makenga iluisha kupela kwa kujibutu kwa za mungongu kupela kwa kweza kwa mungongu watu mwana wa mwena mkongu kena mwakukenga do ulaba bwetu kujiji kubanji kwa kuni population wetu jiji zonga luma ya zongu ya makaji ya makanda bati mwakweza mujimu kwata mujimu kuibaka chitunga ukwalukai jimutu wakuno wamila walu wipa kutamba wa programu wetu utu balongolola utu utubikilaji wa développement à la base tutuangata 145 territoires yetu ya mungongo mujima tubape chaka budget tuteka bantu batatu bamamu anzonga bamona mushindu wa kulongola muntu territoire wenda tutubanga ji développer mbio jitunga jetu a partir wa ma territoire umwani njini momoni mu territoire mutu kubanga mwa kwasa tubangila kwasa administration wa mwimba ulimwa kweza mjimba utombesha bantu bonzu bamona mushindu wa kweza la peuple mjimba tutoela tubajitwa mula mataji wa kulejani mula mataji kena kabidi utakisha bantu. Attention, ça fait dimungwa bo wa befandi mwana nweza no tusakilangana na kwao. Eza ya attention banade. Eza attention kwa kumpale kujitina. Watu tusakilangana papa batima kuwela mtina bibi. Itungaji
Jitungaji Walu kwa territoire, kwa développement wa territoire, mumwani tutipasa kupesha bukalenga buya kuti peuple mlijeru. Walu mujilongola ja territoire, ninu ikala pamwanya administrateur nibena jenda, wakumona mushindu, wakushikisha mpaji, matatu nitatu ilimu mukati mwa territoire amu. Muntu amu mujika bidi programu wakuibaka lupitaji. Lupitaji kimbwani anuba dinifanga kiba ya momundo. Lupitaji lutujitwasa tujitwashila peuple wetu mujima. Badinayi imajikaba inayi. Qui programme wetu tujibabikila wa couverture santé universelle. Mutu jibabanga chijimwechi teyaima chikutisasa inunga mushindu uni gouvernement ubanga walubwa couverture santé universelle. Tuditwenda tuyabiteketa ni programme au wakufikisha pilio kuni Congolais yons wabisamba yons wa nivo yons wadi usama amona mushindu wakuya kunyondopesha chanana walubu kwabu utweza mu programa wasaka avec territoire walu kujibutangila madu wa kushikija nzala mujitunga njetu ja Kongo eji kakwena mwakwikala bantu batibavwani nzala do abu bwalu tena mtu akubumva mwetu munwe mungongo ndo tudini bulaba tudini bijima tudini maluonzo waku kubanga mbinyo kukujisha majimi kukujisha vyakuja ibimuna kweza yonzo ambi kumona mushindu wakujisha peuple wetu. Qui programme wikala kabidi muma territoire onzwa. Saba. Jitungaji yi. Binyeu. Binyeu. Jimuswa kuno ambila nungweu. Pakulwa mwabeu mangandila ni nujano ni ndatu ya momu mwa yabana betu bakukasai central, yabana betu bakukasai oriental, yabana betu bakulo mami. Malaba walonda wawani nyakatangila bana betu bakusa nguu ingela menjini nisanga na nomi na makenga mwawu. Makenga ni tatu ya kupeta mai inzembwa kumomwani. Batiba ngambila ni kujikombani mkwa kumwabe ujwe nunu kengesha mbule elani. Awu kompani mtu akutu munu jama kenge tunungu bwachi. Bon, nenu angataya nulutulu, panji mulo hapa, jimulo bakungwa malu onzwao. Nemo na malu onzwao,
Ninga kidi la délégation Michila Shila Nangana. Yabatadu, Yabamamu, Yabansonga, Jimuta Kumonana, Jibantu Bon. Yabayishi, Yabamfumu, Betuba, Kabukulu, Walubobu Kibadibala Mabuloba, Bikengela Kuba Feshakaba Kabu, Kamushinga. Nitu monanga na nenu bon twanga tailu dulu. Pinje unjimu sa kupesha parole. Me banga wame mkupesha parole njimu sa kwanjiku nupesha mubelu. Mubelu ki mubelu mena dome. Kunu ambila walu bunji na kumoi wabuji butangila. Vita indi muju la mema. Ni bana bedu badi batamba kukengesha bana bedu babakaji numanya bimpani bamamu bantu bamushinga mukola bamamu badi badulela bamamu badi badukolesha mwana wa bakaji badi ulejibwa mchot kabiena bikengela kumuselesha balukasa to abijimu bibenga kashigini chendelele mwana wa bakaji chakupesa chance mwana wa baluma bandi mujula bwalu wa gratuité wa enseignement tena mubujula jana na do tena mujula bwalu wa gratuité kwa anuba na baba luma bikala baya kulonga do mwana baka jipenda bikengela longa kalasa doji mwajikisha hii ye muso akuyaka sela ayaka sela meki kumuselesha kukukola do nungwa ibwalo abubana betu développement wajitunga ujibu mutu zombeluwa mulubanza lubanza badulujika kujitatu imwena kwe tuji bantu ba mwa tumanya mwakwenda lumwa bon jimu mwana ni bulungu eza buju binda jimu twaku tuipasa tuzomba hapa okay na kujinu besha bei twanji kwamba twakula ko walumanga kinako yakumbaji jimu twakunu besha bei twanji kubanga ni banzo songa lumibigi insonga kajibigi iteka imwaba wa akulai mu minute bikesi amigo songa luma ibigi insonga kajibi oh botikaye ikaye bon songa kajiye les jeunes filles Kakwena songa kajito Tikaye. Tika mama leka. Tikaye. Oui. Bloc. Bon. Akulai muchikos. Kanu nengito. Akulai nushila bakwa. Wakwanyewe! Monsieur le Président, je voulais
anta papa petu mukasai anta ke babinji kabe batukonsidere to nibisamba byonse bijabu nasi twetu pato nena sukumitumu babinji kabe nini bwabo mwabe uto nasi kupema wetu kabe nima mukonsidere waye kupeta nasha arrêté to. Merci monsieur le président. Mbumba Arnold. Bana betu mbona wenu? Mbona wenu bana betu? Jitunga ji. Anta ilutu. Anta ilutu. Leke lai kusakilanga na to kimbi pato. Anta ilutu. Tumvangana. Kadi, nous y a Tony Peji, nous ne passons pas au banda fai. Kadi, moi, c'est nous pour la podium. Podium, moi, ma baya, peut-être pas banda babou, ni moi, be ou du Ah, taïlo toulou, télé jaï moi ne doit pas cacher, télé jaï moi ne. Akula ku maman. Bana betu moyo wenu. Moyo kabiji. Tetu tujini lutatulwa tulasa tuwa mapulu wa masanga. Tetu katelu tuboyele mutulasa universite na. Universite mi banda mushinga. Tetu tulasa tujitulonga katelu mushinga. Tujini shomaji wabunyi. Bishinga tupeti betu mushindu wa kulonga. Moyo wetu ubana betu. Moyo wetu kabiji. Jimpinga jila mfumo wa jitunga tuwasa kijila. Kono base echi chijibwenze chibuanzami. Chifumu manyini meme nyingi manu kumpala kwa mfumo wa jitunga. Munda majitunga jalelu. Kono mumilombu yanyi. Tetu mjibena nzambi. Tendele mumpenta. Wama pase kabalu bukonu bajitabusha. Kati musombele mu Herveya. Mwa pase Zilbert. Jamu mwa kanzala. Beti babigene mu brasa. Tutu tukushia mfumo wa jitunga mumilombo. Butuku nomunya. Bobo zambi wa mujulu. Amutu ampanda, amupeshe bukwale baye kulombolo jitunga yeji. Chamushinga ni ngamira mfumo mushinga ni mwa jitunga ni wake chintu chamushinga mukole. Wakapesha nzambi nkwasa, jambe tu wamini nzambi lombola nkwasa jitunga njeji. Chintu chamushinga mukole. Mfumo jitunga mushindu ujamu ujuwalu pemba. Kakwele muntu ujuma kukwenzela bolu tobolu base. Bukalanga webamba kujuwa chendelela. Chamushinga mfumo tangina kuja kwa bantu ni kuno kwetu. Longo la njila tuma societe izo ya bunyi bantu benze mujumu tupepe chifi wetu apepe libienda jingana fumo chitungu twasa kijila amen twasa kijila Bamai moyo no akula ngiti likisaka jabu yiba kama nafati jila watisakaji mema bukuma kabongo mwana wa shafaka bukulu ndi musama na pawibi bajili wako mumona ndi kutu mubasama kiwanya na sao mutambo wanzabu wa wajila usupio bikole ndike nga wakulanga batu watu kuti batangi na peni tabo ipema kwa imada sali sabi sawa kamoka ya kimakasi tabo ipema mala wananga sikali wanabeta umela mabukuma kabongo mwana papa kabongo yona sikale mwana mema bukuma kabongo mama wani jina mishika terai jatu tani tumba kabongo jaya yani Esther jaya yani Mado jasemeki wangu mana wetu jini sakisha mujina jazabib mala ashika mujina jayes na kushika jina janya hapa pachiwe mama Denise umela bana betu moyo wetu eyo washoku deleta wetu bana mugamuka sana ndimuimana
tuti twakula bwa bamamba mukasai bamamba mukasai fetu bamamba kulonga mukanda tuti tutangila mumiji muya mukasai muklasi politique bamamba ba mukasai kabena represente to bamamba mukasai baji batu discrimine bantu baluma baji bangata devant ndiku félicité kwa ludu prone égalité wa bamamba batata ndiku lomba mukalera wa Chitunga mu élection kilokumpala nous veillons à une liste électorale à ma parti politique 11 regroupement politique 11 bama mubika la représenter tu kale 50-50 ni batata ndinkulomba kwa bama mubetu ba classe ya vange bajibenda mushinga Muchitunga Kasai muchikaba kama ina chisalu cha nsongo to bama mubajibenda ni bintu mumutu bama mubakasumbisha kuyelelu ya njila mashini aketa kukatuta makalo abaganda bambiji ndinkulomba bwane wenzela bama mubamukasai chisalu bisalu na nshabisatu cha mwakela cha mukanzala ni cha muchikumba nuumbusha lukatulwa bama muni binsonji kumesu anatanda tefedo kumaudu tuambila kulwai me yamvula wamema kukwambila ngowa utwasakitila mfumu Nakumpala tutanchikwela première dame wetu tutukwela moyi wa bui mama Denise tutulomba kwenye mfumu wa Chitunga twetu ba jeune fille ba mukasai katona tutamba kulonga to tutibikala très humilié katona bikala ni valeur to bajibamba bwa seka la sika muntu mukajika kane kikala ni importance to kaje tutukulomba wa bumu di numéro 1 utamba kuvebe apu ibakala sika twetu bana baba kaje et surtout makala école ya bifuli bya mataka bajibikala bati maltraité bikol katona bikala ni valeur to kintu kisa tutamba setu tangi jina mukasai tutibikala tutatulwa mai zembu jila kayene kuto takwana muntu ni mwakuto akwina to presque ba député bons badiba mu parlement kabeni bikala bakule kwa ba peuple to badibikala bakula kwa malu abu privé to sakijini wabu Bon, bana betu telejai. Nyaba ngambila ni bidi bikengela nya kaba kampanda kandudi kabu kwa mbanga mpinjeu kuno akijila délégation par délégation. Kwa lumwabeu bena sécurité ni bena santé banga bigini kuji risque munena wate trouver tanjou mwabeu. Njimu mona bambula bana betu mwabeu bambula bana betu babaka jinanga nanga ni bakwa babaluma bikala ba peta malaise. Donc Chinji swakuno ambila bilon de shela telejai bilon de shela bidibana betu bafuma kwa kula mwabeu wakumpala bujibutangila mwanetu bujumwa kula wa discrimination kijikoku munkati mwenu Chitunga jiyi nuvu nwambi nenu kayenu jiyi jimwa patu jitwamba bwalu bwa jiyi jimwa mumwani kakwena jitapulukangana to bena kampanda bakwa kansanga abi bintu bema chena muzo kububi umvwato kwetu mukasai bwalu fajimuluishi usokuluisha mwena kasai kenu tangila ni eu mwena kampanda eu mukwa kansanga to ujumvwanu ni eu ngani mwena kasai ubanga jimuluishi tujizuika tuenza chintu chimwa pamwaka biji ni bana betu bonsu ba mukongo tujisuika nabu tuenza chintu chimwa
Tuji ni chisamba chimwevela chisamba chetu Nkongo wa Mungalata. Muntu kalukunu shimado. Chikenga njitu kwata bonsu. Chitunga pabu bajela muchina, tetu bonsu ki babu muchina. Kakuvu babu muchina ni babu pambe luto. Wakujula chitunga jetu ja Kongo eji bikengela tujisuika bonsu. Tulekela matandu munkachi mwetu, tulekela jitapulukangana. Bwalu bwibiji buji mwane tuwabakaji mwakula bwalu bwa fre ya makuta kufuta bwa kalasi. Njimu manya bimpani munji nuleja jitunga jibuji bwela muchina kulelele. Bintu ebifakala chivungu mvwa balongi bajila kanado ani baleji lelu bikaji nangu walu malu makola nuvu bamona toa banyi mu niveau wa primaire ni chintu chitu babikila gratuité tuji tuenda tu banda ni gratuité au biteketa munemu kena muto munemu kama na gratuité mu primaire noamba bulele lanyi no amanya gratuité ujimu tulasa tuambula mataji kena mudo na shamu ya mbula mataji bon ni tangila bwalo hapo yimulo bakutangila malonso awo anga tailo tolo ni tutangila malo awo alors ngunu leja bwane patu jibanga tama pangaji kau akufila gratuité bivubu akwenda kuyaka kakesa ubanda toni tupita mu secondaire tubanda toni mu université kadi byonso abi bilonde shela mushidu uto apeta ma moyen kuji leta nuji bamanya ni jitu ngaji etweji baji babikola be ubanji bwetu patu jituke ba partenariat ni entreprise akumatunga kubabenda baji balwa mwetu munemu Kongo benza mujimu ajumbula ni mabwa ni richesse miko abiji mwabau bobu banema tetu tushalanu mujike yonso abi ngakela lubila pamvu kukatanga kulwa laba wani tena musu akabidi mwana wa Mukongo akenga do Noamba bishi ma carré minier meza bishi banunyena babenga bwani kanu ikumbula to tubishipa anga tailu tulubyon so abi dulonga mwa kwenza bitwa. Alors, Walubu Kwabu,
Ojibwanjila Yimungwani RDC RDC njina ja Sinjakong Kinjina ja Kongo wetu to ya kompani Mwenza bichi bakengesha bantu bobu kibaji bafilanze mbwa saba ninke ba mwangu monanga ni balombo di ba ye mwina entreprise ao tumona mushindo wa kuyikilana nabo nudi batwa ni bapwekesha mishinga okay ni tumona mwakwenza anta ilutu watu ikala bamonanga nabo Bon, anga ilutu teleja imwane. Mukalenga wa bantu uji bantu wa mukalenga. Uji mulu ba kutu wa kuila. Ensemble provincial wa muchikapa ba locataire. Bati ba muniluku. Location tu muchile location compteur. Oui, tu peux petu. Tu ba kutu futile kungo de yon. Baba nous futisha location. Dola kara ta kabi defendi. Tanso ba 5000 dola kara. Unega tu wa lubilo su dola kara. Ka $5, $10. 20 mois pour faire la location compteur, vous parlez $7. Dès qu'abidi, le compteur va se bananer de $700. Compteur, $700. 400. $700. 500. $700. Pour quoi ça pour compteur? Mai mashigila mkabaka jua wakuna. Kuna makabele maito. Wakele wa mila mkabele maito. Mutibumba muka chonka bwana maito to kwati ulo kutumbisha guverneur wa mutima mumbi bani akula bini wasi kika bani akulu kupale kwepo wa mutima ujoto chipa maka leo sa jama ngende yeye muko ati mutega bantu beni wakwigala batinga jama kana yo sa jama itumuka sawe twe jama mwenza biji mutega bantu beni wakwigala batinga jama batinga ni michanga yetu bantu banunyanga jama bantu bende yeye to abuka bona mwakonza kwa bila bunalela. Ça va, ni moi déjà nangandi. Bon. Tumbuanga nai. Ni moi déjà gouverneur ou du moi beu, que nous y a pas moi bateau yapa, ni tu yikila nenda angumbuija binu dinwa baby. Kadinu manyani mema tena muso wa bwani mwane tu wa mukongo amona mpajito tukaji bakenga bijimu ya kumbanyi bibi kengela mpinje okumona mushindu wakupefeja malu wani bana betu bamona pawabu mwakusanga nituyikila ni gouverneur bikala imungu mvuija chidiko kumena nito angata mapangajika mais nous passons nous la dit bon bana betu chinji musu akunoambila kwa kujikija chane 2022 utujitubangeu 2022 utujitubangeu mwakwenza mujimu wa kuibaka itunga jetu ya Kongo nganu leji bwase tatu nganu leji tatu imbunayi ibana betu ba FCC watu ni tujikija ngana nabu
Tudibala kuteka gouvernement wetu wa Union Sacrée depuis le mois d'avril. Gouvernement wa longito situation binjeu ngambiji gouvernement bwani malu akulonga ajiki binjeu malu akubanga jibaka jitunga jetu abanyi kajijitunga kato akuibaka anu gouvernement kayenda do nous nous bons nous maniani Patu jitubanga mujimu programme wetwa 145 territoires mijimu ni mweneka ya Bunyi mijimu ya bidima mijimu ya ba électricien mijimu ya ba cantonnier mijimu ya ba mpuluishi mijimu ya basalai mijimu ya kwenza mu banque ya kwenza mu administration bion swabi ni bikengela ni nujilongolola watu ibaka jitunga tujibumbwanga nani voilà bana betu meba makesa jimuswa kuyaka somba mwabu jikuba nduji kawu mbanga kuwakijila mpijo délégation ku délégation jibaji nitumbwanga na bimpa mwabe umutoi epui njinchi na bwani nujumwa kupeta nju mwabe njinu jingila chijimu chipya chilenga cha mijimu ijibanga mu programme wetu wa 145 territoires. Toi sakidila ibana beto mulopo anubenesha. Merci beaucoup.